Susuruka Sport TV televiziyo ya buri wese. Ndabasuje mwese mukomeje kudukurikira kuri YouTube yacu yitwa Susuruka Sport TV. Twizere ko rero mukomeje kumererwa neza cyane. Nitwaye Stasha Musabyimana daje kugira ngo dukomeze kubagezaho amakuru hari kuvugwa mu mikino by'umwihariko turibanda mu avugwa muri transfer i Burayi. Transfer bihagaze bite? Wowe ni ushaka kumenya ayo makuru rwose wowe komeza kubana natwe, kandi ni ushaka kumenya nandi menshi atandukanye tugenda tubategurira, kora subscribe hanyuma ujye komeza kubana natwe, kandi na dutera inkunga ukora share comment. Ibitekerezo byanyu biba ari ingenzi. Tugiye kwera mu ikipe ya Aston Villa, aho ikipe ya Aston Villa ikomeje ibiganiro n'ikipe ya Chelsea, ndetse ikaba yifuza umukinnyi wayo Nicholas Jackson. Chelsea rero ikaba yaramaze kubwira ikipe ya Aston Villa ko niba yifuza uyu munya Senegal bagomba kuza bitwaje miliyoni 85 z'amayero kugira ngo babe bakegukana uyu musore. Ikindi twabwira kandi nuko Zinedine Zidane Zizou ya umufaransa yamaze gutangazwa nk'umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa kugeza mu mwaka wa 2030, aho by'umwihariko rero intego z'uyu mufaransa akaba hari uko hagomba kuzatwara Euro 2028 ndetse n'igikombe cy'isi kizaba mu mwaka wa 2030. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi UEFA yashyize hamwe mu urutonde rugezweho rw'amakipe akomeye i Burayi hakurikijwe UEFA Club Coefficient. Ikipe ya Real Madrid ni yasubiye ku mwanya wa mbere yo mu gihugu cya Espagne, aho ikurikiwe n'ikipe ya Manchester City yo mu gihugu cy'Ubwongereza, agakurikirwa ikipe ya Bayern Munich ya gatatu, Liverpool ikipe ya kane, PSG ya gatanu, Inter de Milan ya gatandatu, AS Roma ya karindwi, Borussia Dortmund ya munani, Chelsea ya 9, 10 n'ikipe ya Bayern Leverkusen. Ariko benshi bari bazati kuki tutari kubonamo ikipe ya FC Barcelona. Ibingibi nabyo bikaba bikomeje kwibazwaho n'abatari bakeya bo mu isi y'umupira wa amaguru. Amakuru kandi agezweho nuko abakinnyi bane haribo bashobora kuva mu ikipe ya Real Madrid, harimo Franco Mastantuono w'imyaka 19, aho uyu mukinnyi ariko nubwo yava muri ikipe ngagomba kuba yatizwa, aho ikipe ishobora kuba yamutira umwaka umwe, ikipe ya Madrid ishobora kuba yamutiza kuko ngo hakiri mutoya akeneye ahantu ho gukina kugira ngo hazamure urwego rwe rw'imikinire. Undi mukinnyi kandi ushobora kuva mu ikipe ya Real Madrid ni Raúl Asensio, aho mu bwugarizi bw'inyuma Jose Mourinho utoza ikipe ya Real Madrid yamubwiye ko nta mwanya rwose ashobora kubona ko agomba gushaka indi kipe agomba kujyamo kugira ngo abashe kuba nawe yakina azamure urwego rwe rw'imikinire. Ikipe ya Real Madrid by'umwihariko dore ko ifite abogarizi batandukanye barimo Alba, Rudiger, Militao ndetse na Diomande, bisa nkaho byarangiye kuba yaza muri ikipe ya Real Madrid. Undi mukinnyi ushaka kuva muri ikipe ya Real Madrid ni Gonzalo Garcia umusatirizi, aho ari kugurishwa miliyoni 50 z'amayero. Real Madrid yamaze gufata icyemezo cyo kumugurisha, aho ikipe ya Fulham ariyo iri imbere mu kumushaka kugira ngo abe yayifasha mu mikinire yayo, dore ko bafite abakinnyi batandukanye barimo Kylian Mbappe, Rodrigo, Enrique ndetse harimo abakinnyi batandukanye na Diamond nk'uko rimaze kubigarukaho nawe ushobora kuza muri iyi ekipe ya Real Madrid, ariko bisa nkawe byarangiye agomba kwizamo muri rusange. Undi mukinnyi wa kane ni Edouard Camavinga ukina hagati. Jose dos Santos Mourinho umutoza wa Real Madrid rero nawe yamaze kubwira umukinnyi ko rwose byaba byiza yishakiye indi kipe kuko nta gahunda amufiteho, ariko Camavinga we akavuga ati ngewe reka nzaguma ahangaha i Madrid hanyuma mparanire umwanya. Ubwo birumvikana agomba gushyiramo imbaraga kugira ngo arebe ko yahatanira umwanya, niko yatangaje. Susuruka Sport TV televiziyo ya buri wese. Rutahizamu w'umunyarwanda Joylens Mikel yafashije ikipe ye ya Sabafik gusezerera ikipe ya Coups ibitego 2-0 mu mikino ya UEFA Champions League yo mu ijonjora rya kabiri, aho bayisezere ku giteranyo cy'ibitego 3 mu mikino yombi. Mikel yatsinze igitego cya kabiri cyabafashije gusezera iyi ekipe, bakarero bamaze kugera mu ijonjora rya gatatu, aho nibarenga iri jonjora bazakina imikino ya playoff
bakabona kujya mu cyiciro cya nyuma gisigaye cyitwa League Phase cyasimbuwe n'amatsinda muri rusange. Tubifurije amahirwe masa. Sabafik ishobora gukina n'ikipe ya IGF yo muri Denmark cyangwa Lech Poznan cyo mu gihugu cya Pologne. Ikipe ya Real Madrid kandi abenshi baribaza ati ninde uzayikira mu gihe yabonye abakinnyi iri kwifuza barimo Lopez, ndetse no mu gihe Real Madrid yifuza Rodrigo Cascante nawe mu gihe yaba aje muri ikipe. Perez rero mu gihe cyuko imyaka itambutse atabashije kwitwara neza mu mikino itandukanye y'Iburayi yarashaka kongera kugaruka akubaka ikipe ikomeye ishobora guhatanira ibikombe. Ikipe ya Manchester City rero yifuza miliyoni ziri hagati ya 50 na 60 kuri uyu mukinnyi w'umunya Espagne kugira ngo abe yava muri iyi kipe. Ikipe ya Real Madrid kandi mu ijoro ryatambutse yaraye ikinye umukino wo kwitegura umwaka utaha w'imikino aho batsinze ikipe ya Leganes ibitego 4-1. Ni ibitego rero byatsinzwe na Fede Valverde, Manstantuono ndetse na Gonzalo Garcia. Ubaye umukino wa kabiri rero ikipe ya Real Madrid ibashije gutsinda, dore ko umukino wa mbere yari yakinye n'ikipe ya Alcorcón nayo ibasha kwitsinda nyine iki gitego kimwe ku busa muri rusange. Ikipe ya Inter de Milan mu gihugu cy'Ubutaliyani ngo bari hafi kumvikana n'ikipe ya Tottenham Hotspur kuri Cristiano Romeo. N'umukinnyi rero ngo we haracyatekereza kuba yakinira ikipe ya FC Barcelona, dore ko nayo yagaragaje ko mwifuza. Ubwo rero Inter irasabwa kuba yarindira kareba ko uyu mukinnyi atasinyishwa n'ikipe ya FC Barcelona kuko we niho ari gutekereza cyane. Tottenham Hotspur yasabye Inter de Milan miliyoni 40 z'amayero kugira ngo babe bakegukana Romeo muri rusange. Josko Gvardiol yamaze gutereka umukono ku masezerano hazamugeza mu mwaka wa 2031 akinira ikipe ya Manchester City. Ni ikipe ya Manchester City nayo ikomeje kwiyubaka kugira ngo nayo hirebe ko yakongera kwegukana ibikombe hara ku umugabane burayi by'umwihariko mu ikipe ya Manchester City mu gihugu cy'Ubwongereza, dore ko imyaka 2 yose itambutse iyi kipe itabashije gutwara ibikombe nyuma yuko yari imaze imyaka yarigaruriye shampiyona y'Abongereza. Susuruka Sport TV, televiziyo ya buri wese. Kasper Honge yamaze kurangizanya n'ikipe ya Celtic. Uyu munya Norvege rero hatsinze ibitego 5 na assist 3 muri UEFA Champions League umwaka ushize w'imikino. Ku myaka ye 25 mu gihe yabavuye mu ikipe ya Bordeaux yaba agiye gutangwaho agera kuri miliyoni 11 z'amayero kugira ngo babe yakekereza mu ikipe ya Celtic Glasgow. Savinho yamaze kumenyesha ikipe ya Manchester City ko byanze bikunze hagomba gusohoka muri ikipe akajya gushaka umwanya agakina, dore ko muri iyi ekipe ngo nta mwanya abasha kubona wo gukina. Ikipe ya Manchester City rero ngo yo nayo yiteguye kuvugana n'ikipe yari yose yaza yifuza uyu munya Brazil w'imyaka 21 aho Tottenham Hotspur iyoboye hande makipe yifuza uyu musore. Ikipe ya Chelsea yo mu gihugu cy'Ubwongereza rero nayo kugeza kuri ubu ngubu yagaragaje ko yamaze kurangizanya na rutayizamu Danny Welbeck w'imyaka 35 aho ngo habura Jordan Henderson bakiri mu biganiro bya nyuma kugira ngo abe yakerekeza muri iyi kipe ya Chelsea muri rusange. Ikipe ya Manchester United nayo mu gihugu cy'Ubwongereza rero yamaze kubwira ikipe ya Newcastle United ko yifuza cyane umukinnyi wayo ukina inyuma yugarira aciye ku ruhande rw'ibumoso. Ikipe rero yifuza cyane uyu Mwongereza ko yaza gufatanya na bagenzi be by'umwihariko mwene wabo Luke Shaw bakarekera Patrick Dorgo mu bakinnyi basatira. Ikipe ya Nottingham Forest yamenyesheje ikipe ya Chelsea ko yifuza rutayizamu wayo Liam Delap, aho ikipe ya Chelsea kandi ngo nayo yiteguye kumvikana nayo kugira ngo bumvikane abavire Stamford Bridge ngo uyu mukinnyi yarabahombeye cyane. Ikipe ya Manchester City kandi ngo byanze bikunze ngo uwitwa Maloguso agomba kuba umukinnyi wayo vuba cyane, aho ikipe ya Chelsea yabwiye ikipe ya Manchester City ngo niba bifuza uyu mukinnyi nta kintu bavugana batitwaje miliyoni 75 z'amayero. Munyemere dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko nyuma yuko ikipe ya Real Madrid ikanzeho bikanga, dore ko yashakaga umukinnyi Josko Gvardiol
w'ikipe ya Manchester City kuri ubu ngubu rwose yamaze kongera amasezerano mu ikipe ya Manchester City azamugeza mu mwaka wa 2031 azamugeza mu mwaka wa 2031 ubwo rero ikipe ya Real Madrid nishakira handi nisubize amerwe mwisaho uyu mukinnyi yamaze kongera amasezerano mu ikipe ya Manchester City. Ndabashimiye cyane rero mwese mukomeje kubana natwe kuri YouTube yacu yitwa Susuruka Sport TV, mukomeze kumererwa neza cyane, ujye ukomeza kubana natwe, wowe kora subscribe niba utarayikora, hanyuma koresha ya comment tubagezaho amakuru atandukanye buri munsi, mwaza mubona amakuru ya sport tugenda tubagezaho. Nitwa Estache Musabyimana. Susuruka Sport TV, televiziyo ya buri wese.